kabay sa isin pa ipibaro aga kateng jong try mo nang panim jongi Jesus Christ iwan biang shapi de kakti jong play aga di usngi dan biang man ay Pastor Gabriel ni ay beteng man hikay ki santli ki episode bat kani usngi kabay de bat kajing hikay siya umansim bukhod bat hakam tayo balatem ginang hikay siya panggajing baptis umansim bukhod bahadian bagi yo ma kajing baptis umansim bukhod kadap wala pantikna beriu lang pagyan gajing baptis umansim bukhod de Jingdwai Thylliej bat kajing kapan kadi pentinkinay pimalit beneng Henry kajing baptis umansim bukhod kadi kajing shotball jong blay ya piban larkam hakahima jong blay hakani ka pertay bat nila niyo iya kata na ikam ki apostol nila nang Nyngkong khat ka pra kam ki apostol nang kabaan khat ka Nyngkong ter kajing ja ka Nyngkong haba ki sengran idan ha kamra ka bahaneng yo man iya kajing baptis umansim bukhod Bible ko ang bala ay bori kido umansim bukhod Jingdwai Thylliej kung may pasay ang ba kung mapipilihan yung Jesus daga jinghen ya kanero pipilihan daga jinghen yung hindi ko dyan may ngay beteng bankaran biya ya kanero jingikay hindi uski pasay ay kulaypi daga yung Jesus Christ siya bangin kali ikatu kanero jing kali away day bat kanero uski pikwa man pensya away day bat kamatan hapi pasay siya bangin beteng jingikay hindi dyan may Kuan pasay na tayo kumisibon na kaway ka bang asmo yung blay ka bang ilaban let kini ka jing kren ka bari bang sibo khod na marang iya maka yala jong sibo khod jong blay but nginget group ba ka jing triyo man sibo khod jong blay kani ban nong ka ba kham kral ba ni kipor ki ba ban shwa but shwa mo jisu wan rong no ka balang na nget kindian ka don jong ba ka don ka jing triyo ka ba ran ba jong man sibo khod jong blay ba jing ay mo sibo khod jong blay kinda triyo ka ka balang leba ka balang juru ba umansim bukhod jong blay kabor jong ungin yung iba ng trail ng baki kun ki jong blay shinbrang ba kenteng yung kabor jong blay but kaway na kalanti ka ba nga kwa kan ipi na ka Bible ka ba ipeg nagikam ki apostol ng baal ka basaw and puli gini ka Bible ka umuli but lapandap iki baro da umansim bukhod but kiles dan ban kren haki way pat Thylliej kat kung ba umansim ula ay bor iki ban kren de shibun ma ki brio ki joy na ba hato kim dam shu mo ki we ki da haga be de bo nuno brio experience ki jing baptis on si ko jong play hato dam shu mo ki we ki da ki babur ki dam shibun ma ki da ki babur jing sha ga Bible ki kai henang ikran chpa ga da ka ban Nyngkong ka we ona ka tien parang the initial evidence of a person being filled with the Holy Spirit. Mo kata dak ka ban Nyngkong mo nuno brio ula pediang ka bor mo siya mo ko jong blay kadai ka Jingdwai Thylliej na marang iina ki kam ki apostle bagabalang ka ban Nyngkong ka experience kadai ka Jingdwai ki way pat ki Thylliej ngan so anok society kada ka ba ar ka bagi i nuno brio ba pediang ki baptis mo siya mo ko jong blay kadai ka jing shlur iya ka jing ko apostol Petros mo apostol Petros ka kitin ka jong blay ka ong ba mo ulen yung Jisu ang kapor ka ba unang ba mo ulen ba yung Jisu ulen yung Jisu na kaktir ka jong blay ka ang bahadin ba umat yung jing trayo mo siya mo ko jong blay hadin mo bladar dua di kiba de kiba pat ki Thylliej uday mo ubayalap ka gospel but lahaja por ki mensin ki wan jiki hima ka jong blay mo ka Bible ko na ka jing shlur ay yalap ka gospel kamot par ka jing shlur ka de kiba di ki dat ba tu brio na ni uno brio umat ka jing baptis so siya mo ko jong blay kaya kadak ka ba Nyngkong ka ba ini ka katin ka jong blay kada da ka Jingdwai ki way pat ki Thylliej kung mga ang ipi ka episode ka bala dem para nabi kwa man mat ka jing mo siya mo ko jong blay ha ka jing mo jong pi kung ki ba ngay pirong kam ban pandem niya na di siya umat siya mo ko ubala dan lupa hapo jong pi yaki katin jong uba ka ba ay mo una po ka doon jong pi krenik na kikatin da ka jing ngay na mag Jisu uday maukay ubaban baptis siya ni hawan siya mo ko jong blay pangilay kren ru ipi ba don antli ka rukom ka bakilaman tiyan yung siya mo ko kaway daga jingay kabaar yung daga jing bukti yung iha ka Bible ba larang ako nga ay nung saipi ka jingim jong Saul hadin usok la Apostle Paul iti pagkiti ni jong blay baga Bible ko ang kadai jing bukti jong Ananias ubaday usenran jong Jisu udah simple disciple of Jesus pagkiti ni jong blay ko ba hagasngi ka ba Ananias ulit siya ka jaga ka ba u Saul udah pagkiti ni jong blay ko ba
uji supayu ban lek ban perkyayu barang juga por baun ma yang jin baptis manusia buku jomble ngi ketiang kata ketin jomble te dengan jin bukti ban kemawa kam le dengan jin bukti jombulu brio jomble leni ki bangai ka bapila pediang yu manusia buku jomble ka dairu ka jinget cooperation jompi ka jin trail ka jompi pada ka jinget pi pediang aba ki brio jomble ki bukti aro jompi ma pi kubur pi pendemnya ledi syakataka Ketian kita manusia buku jumlah wai haga dono jumpi bat prizan banduai lagi wai pat kita lihat. Terus boleh kita jumpa syai jumpi. Kaba mon masuk thok benda sini. Ekoi kan kau batai jumpi kaba syai kita berham pasal Gabriel ba kadap ka Nyngkong kadai bandai ban ka Jingdwai Thylliej. Amen. Bat kadap ka buat hadin kata kadai lu ka Jing slur. Henry penulaman ang opidon ni ka Jing slur lay klem da pediang semua dia ka wai na kadap ka Nyngkong ka Jingdwai Thylliej. To, ngin nakuha man kali pi atli gijin kali ki bangangat kalong gabakong san yani ki masnap ya gijin kay halor kini gapang pasal Gabriel. Ba kumbang itip ba kajing pinbaptis munsi ba ko kali kajing ay Henry kajing kapat kali ka lenti yani lani kali kajing penti kina bang hindi ko jung day man yo Amen. Correct. Nakuha man kali pi kali musli ba hatu mangi lani ki banget ki bala dato munsi mo ki badway Thylliej Kidon hop na ban pagpo lani ba nyo po ya kibala kapat na kidon pa yung mali kasi pagbaptism siya. Oh, kaya clear ba? Don't come akas na kaya. Pwede piru kiba pwede kaya ka janmir. Kiba bon maha ki brio hadir ba ki ma na kasi pagbaptism siya buko jumlay pas na kaya ba ki duway di kiba ki Thylliej. Ki snow kung ba makikila lang halor. Nani jong kita kin ki bapak ma ni berbaptis manusia buko jomble siapa orang yang pilih ini bala unu brio ula kapat ula karsien mo ke bible ko amba utau brio ni kata ke brio kena ki kun jomble bat la sani kini ke senang ko jong jisu bat kam ngimdai hok la ni kita ki bala ma ki berbaptis manusia buko ki bala duai ki be pa kita lihat kam dai hok ye ki ban pe po nomor wat kitu ki bala experience Kibala dia yung Jisu, makiru din pa ibinay. Makiru din pa ibinay. Henday nga kwa man pansyaya gini, ba't ba? Kanina kaway ka pinong kaman sa kunto ba? Baga jiban baptist hong siya ko jomblay, ka-ay advantage siya ka jingim jupi ko mo bangin. Nanong may nagkakitin parang, siya pa ang siya nagkakitin parang. If you're born again, it benefits you, but if you're filled with the Holy Spirit, you become effective to become a blessing to other people in your life. Alright. Another advantage ka din is nga ba? Kaktil nga jomblay ka ang bala na mapipila, mana ka jaman baptis o mansimbo ko jomblay, the experience yung kakabor ka jomblay mansimbo ko jomblay ka jaman jomblay. Mo? Tila na pila long bangay, pila pidang yung Jisu, siya banay pinlay, pinpoy siya banay, kaktil nga jomblay ka ang ta. Hada na pikwapat ba pinlong lar ka may kahima ka jomblay, haga pertay. Haga pertay, ngapay kata. Pikwa manong baler kam haga pertay, kinong kami ka bor, umansimu ko jomblay, banong lar kam ng taga hima ka jomblay, baraga juga poru, ban im kung utaw bangin, banong successful haga hima ka jomblay. Di ngataray, pipinong kwa ban duwe kata. Namarabab na pilit siya maneng, pipinong kam ban duwe di ko ibang Thylliej. Kajing duwe Thylliej, kadi ka ba experience, haga di ka kendo, kapag na ka pertay. Kailan kami Jingdwai Thylliej na pilay banen. Tagdalo na pila kapat, pila pediang yung Jisu, pilay siya banen. Hindi ka Jingdwai ka na kay. Dara pilang doon ka pertay. Kikuhaan ba nung ka Jingdwai kui gipapon? Kikuhaan ba nung balar ka nung naghihima ka jomblay? Pinongkam, nakabor, ka jomblay. Simo ko jomblay, na magklam ka por, pinongla na yung naghihima ka jomblay. Pinongkam, nakabor, simo ko jomblay. Mishbon yung siya yung pin. Kwa baru na people so to mai ga tama kino kibangen ki bala dap mo si mo ko kinon hok sa tiya at po ikita kay mo kibala diyan yung Jisu na marhabanay ko niya kandunan ko isni amen nakuha ang kilipi sa ko ay kili pasal Gabriel don ko katukat ni kibangen ki ba kwa man kali kili ko yung manchu yung shine pagnya kan yung sa jubak kili yung kili kliman sa kuya kili pasal Gabriel ko sa mga kwa ni kan pi naman mo Jisu la ma di ka baptis mo si mo ko
unum le ye gajing shakri tanda yo ma che word hato u jisu duai kali ne tapi lo pang ni Wow. Kako katin ka jong blay dari pipet na testament ka berim. Kini iba ka katin ka jong blay ka don ka jing tutu pa ka bay le ba ka jing duai Thylliej. Na ngitip kan diang na katin ka jong blay ba don mano ka testament ka berim ki ba mat ka jing baptist how man siya mo ko jong blay to. U Jisu bi ina pai kan dia na ka gospel ka jong Yohanes ka nong balay. Nan puli gini kot na katin ka jong blay ngai kita kot kan orang kan kita shine kan dia kalau kata kabangi keren dengan jernih nongobal lain ngan puli pi kita kot dengan thing ke jong blaze apa ya syak dengan dia dengan wat dengan kot dengan thing ke jong blaze ngai begini ke thing jong blaze kan orang kan kita shine ha ka bai dai kan kot ka balai ku sau ko ni kan nongobal lain kot ka balai ku sau ko ni Naba utang yo ba ublay ulapa ukren ni kiktian jong blay naba ublay yo mensiam daga jingko ka Bible ka ang ba u Jisu uklem experience yo mensiam ko jong blay daga jingko. That means ngilap orang kitin parang the Holy Spirit was upon Jesus without measure. Klem ka jingko ka bamut baro ki jing pensle ki donot ang jong Jisu. Alap nang ko ba gilinti u Jisu de u apostle, u Jisu de u prophet, u Jisu de u nangyala, u Jisu de u pastor, u Jisu de u nongikay, u donat borok kini ki kajing pensle bagian ha borok kini ki jing syakri, kajing pensle aku kadai ka ba Bible ko claim jing to. Ada habang ni ki priyo ni experience da kajing to, ya kajing trayo manusia ko to ble kajing ang bujumi. To Kaba u Jisu claim to ay Thylliej na markaway ka ba pero ka masuto kadai ni. Bau Jisu kandan pop ha ajing em jamu. They had already but kita ka protege ba kanjam sian. There was ngalap nong ba u Jisu kran bet ba pa. Mo kamdon kita ka barrier na marba u kamdon kita ka jinglong pop tang lain ka dok jamu. He was holy, sinless kandan pop. Dia kata ka ram ka jong ka protege ba kanjam sian yo u kalong easy to access. Mo Bagyan ka man suto ba gini baga Jingdwai how men sim kam day ta Jingdwai Thylliej ka Jingdwai Thylliej ka day tan ko way na kalanti bandwai how men sim apa kata pero ka man suto ga difference kata baga Jingdwai di way pan ka Thylliej ka day ko way na kalanti bandwai how men sim u Jisu u Dwai how men sim Naman baro ka bo Jisu ikram marukupa kay ka bo Jisu umat kay ka bo Jisu yo i de ka jing pensle ka jing pen i ka jong mensim ko jong blay ha ka jing syakri ka jong to kabala gini u Jisu bi nga masuto uwan ko Old Testament prophet bro he opened up he was an Old Testament prophet taga daw ngitip baga Testament ka bro Basam Old Testament prophet ngitip bamdan uweru ba tuwa di ko Thylliej lagaw Jisu no tuwa di ko Thylliej because he came even as an Old Testament prophet at the time of Blay. So kita kini kikatuk at nig pirong kamban bet na katin na jong Blay. Banalapan ong ba Jisu knan Dwai Thylliej kadai udwai ha umansim na udwai he prayed in the spirit he did not pray in other tongues because praying in other tongues is only one way of praying in the spirit. Nangit kayo ay medyo masyay kita mga kanilang men. Malay u Jisu kumuntra kita na kisim uklam Dwai Thylliej na marmakuan kumunong itulo pa hagajutang kabarim. Bata ay uyog mansimo kung klem ka nung yung tong. Bay ko. Tingin niyo men insangit ang noangin. Pag inikrem pa tayo bubut ikajing kay siya pang kibriyo hagat Bible kibama ya kajang baptis mansimo ko Niyo i pag-Dwai Thylliej. Pag-idon kijingja kibade yang si post na makatin kasi Pentecost hindi kitang Dwai Thylliej. Kapag kani kadak kamja. Kaniman buot ay man na kapateng pagliyo pag-iman kasi pag-baptismo si Bukod. Pasta kitang kibangay dan kibangit kiba ay kajing kali mga pap pensyay na jubang kani kajamin. Weni bangit ikili ini kajing kali ang ba habang nga Dwai Thylliej ay kaudan kajingmon aga kasur aga jingmon jangan buong kani kani bakala kay kamanjala na ng hisibot dineng aga jing chef ng pi hindi kamlang kani kajing Dwai Thylliej pin batay ko mo ita alright
Ngangai ba kita kan jing kali kali ke baru kami kan jing amju kira kla March meti syakal batai pigu ke jingja au snel arajar khandai shwaga banganan mat ke jing baptism sim ko jamblai ngalai haka jing seng ke ba shipun ki bri dwai Thylliej para tu ko por ngampat mat ke jing baptism sim ko jamblai ngampat dwai ki pa Thylliej te ke jan khat ba atin mangawan si pas na thanil ngai ketika bor ke buram ke jonglei ketika jing seng ke kraw ke bri zam money ki dwai ki wepat ki Thylliej ngam patip ketika jing dwai Thylliej na wan shien na persyang mangan bot teneng gitu ki jing dwai Thylliej no na persyang man bot ngalek dia na siu blei barang dia mangayo so ki bri dwai Thylliej wan dia shien na persyang yang mangan dwai mangan bot itu ki kitien ki begitu ki bri ki dwai tengah syampan naga Bible ba phimla da ban shudwai Thylliej da ba fi shubut teneng no re juma pi hamma di ge jman bapta sum sim ko jomblei da la di hi ba pi hamma di jman bapta sum sim ko jomblei phinum shula da ba fi shubut teneng no ba la ga wan ge jingkli ha ga jimut to berkat to pi ba ka ne ga ba pi dwai ba pi ga de ga ba bakla sha ba no pi ba kam de ga ba bakla ka de ga ba shisha namar ro soitan u soitan u be le ge jimut to berkat to pi ban pen baklai ia pi ban pen le sin mo tip tikna bala pi kum ki banget bisa ban dwai Thylliej ka Bible ke thu saitan so thu e ki dwai Thylliej ta ka ka pen paralyze you nama ki dwai Thylliej ke ke keren jo pi bat uble kalau kum ke kita ka code language ke jom pi ber uble mo saitan so thu e ka ta ka ye le kat bala ban pen le si ban syukur e pi ban ong ba ka dwai Thylliej ka ong ba bakla Siapa orang itu bakat tu ke jemput ke bona ke jemput berkat pi kadang kadang syaitan ke ega ba pi duai pi bitip ke tiang bakat tu kitien kimi naga download jeng pi bala naga mi naga download jeng pi naga jeng persatuan siapa ko naga jeng ayu siapa ko jeng lay kita kitien na pak download jeng pi yai keren kita kitien nama kita ini kitien kiba pinjam sim kita di kitien ke language of heaven ke ba pi keren ba blay pa jeng pi Lisbon nga ngit playo e gajing penshay ni ka janmen pasay la penshay bahay na gajing kali gajing pi dan sakaway gajing kali pasay givel mag-ini bagay ikali kung igong pa ladamas sangi no pandway Thylliej habang ala de mat ka hato kata gajing dway Thylliej ka jano. Okay, wow, beautiful question. Pina mi ke ba pi la de mat kan yai tre gajing en gajing pi Kali firman man sutu ba ga Jingdwai Thylliej ke Jingdwai Thylliej ke ba Jingdwai haga mon so ha pi ke mon kala nong ba kade you can pray in other tongues at your own will and you can stop praying in other tongues at your own free will pi lara pi la ma de jing ba so mun sibu ko jomblei kalau tik na lara ai luk sai pi lara pi kan mau ni dia mun shadang re kumno bisang ban kren ni aktin khasila jom Nera por ko pikiran shikran mo kastam ka ban ne kamma ko pikir do no re ka shlang pa phim no fluent na to language ha ka to ka kokran pi ta ka thik kum ta roi pila ma ti ke jing ban bap to sum sim ko jong ble ka rum do no an re ka shlang ba ka ban pin pendem biang shi ka to ka jing dwai Thylliej kan shimpor khndiat na pila sangye pun pin no ko ba pi thlon ban dwai ala no ka ta ko wi ka lenti ko so to Hade kan mau hai kan lebih suatu bapila sange lesi dan shipun ki beri ki ong kare ba bakla lesi dan shipun ki beri ki ong kata kare ba ler kam kata kata Jingdwai ne sha orang pila da pila ma ni ki bap sumur sibu ko jomble yai toy ban duai ni we par ki Thylliej na kata ka bor ko jomble la na ni praying other tongues is the doorway to the supernatural kare kata ka lenti ke ban play pi shi ki ki jing drai rat ba ke jong sibu ko jomble ha ka jing ko jom pi dia pindu no ka Jingdwai Thylliej chuyai beteng biang pinduai namar lada kilada mat shisai bab tu sum sim ko jomble shuduai bet kan tu bet po jom pi pindu kam ban man perkat do kum wei ba ngala du pindu ka don sa pi shu pentrekam ni ke ba pi playo namar de jing ai play Lisbon nga ngit playo yo juba kajing kali ka jong pi yani ka pani bo pi dan ye kajing ang nu ban tip shu siya kini ji kai kublishi pun bo pi kali jing kali katu kan nero ki bakwa ban kali jing kali ngin ay ki phone numbers ki jong ni ha screen ni jong pi laban kali ni berapa kini ki por ki episode ki pangila dep ki pani kai it's a sujba ki jing kali
jong pi we shipon ta por jong pi ne khu ngin se shambiang aga episode 11 aga kateng jong jisu